Asa bantina mari tadis ikaprinana. Eta undang-undang Tuhan. Kelangila Tuhan dibatanu asa ukurnu. Asa tendinu dengan asa gugang duli. Si berdoakan. Balir rasindai ebal. Kelangila manu manusia. Bagi kam kelengi dirindu. Pada aku Tuhan, kelengi kam, begini pasangan kai kepas sudega, kelengi kam, arah kelengi mantu manusia. Si peteguhi perpalanenta mati bata. Alu gendeker kitab genden 354 sada setelu dipandu pemusik rasong leader.